Kemudian berkilah penmi yang keles nang tak ni kubha kismalah puli balik di doktor nang kabha cokak gomen. Ni ada isu ting kertiyo beladap bagi long artiet di pancing cai ke dia gomen. Mulai ka lai kuai tarik kalau kami sebiang sekolah keles mulai ke tarik kalau kembali lah patak kubur. Dilap penban baga ni ke open ketering i ba dan jing artiet kerteng. Dari nagalian juga seng natang supit kerteng inam la ban sngap dari marmar ngila wat lang ba di lat ganti nang ba RTI ya kikot slag somet ni syam bat nilap ba kilong artatien bat kilong dauful ba kom somet bat isla ngan supin sai ini kalong bangilap khamtam lele ke wei ke bat sedikit kalong ba wei somla puli ukha arjar lai kat ba ya ka bat sedikit la isu nadu arjara Judan mau jauh boleh isu lupa sistem coba dekat. Setiap lupa mau tu apa isu sedikit bang ni sudah dikentai ni sedang lah penbaptis lupa apa. Tengah semua hukum kini ban kalian tu kita sengi lap bagalong kini kubom baik berarti bat ni semua wajib lesai kadang ni selendet. Bat bani teri taiha bagi kaum perintan i miru kubur yang jenglong artatin. Bat ila ai asyaran ini ba yakini kipias kibilong dauful. Marmar nagaliang ke department kan sa hari eksamen biang iki bat kan verify biang ikut Islam bat dalap kan cancel sedon ke rebuk sana ke teng joki bat ngikmi nanti ba ka korban kan long serius na kakam bat ngirai ukrendu marhamat mentan bat usi amru ba hapan siam bi ke kam kalong bir serius tilada kiblong serius kam te ngi nagaliang sen apa khat ngbai nomor ngim kwa apa ka ju kinya jian senam Bereu ki bana Bihar na ini ki ban yo kota nang ne pu jela jungi sngoba kalong ki ko mlakan prem ti kot ki selaru teng aka profipet akum ka attachment kalong ba engineers in habitat or permanent resident kat bagi ni ba apply kamdan welo godon ni kata yes udan bet tang professional permanent resident kabalong balet tang laibana ndru kunai ba ka abnai ti hadin lakut kini live nai hindro kenai bak abnai ki dang dain em ki nom som sum ba jelaju tak baka kus populi doktor kam de chisnam kala bande south nam extension snam ga kus te komine ki ke ngas ba ngalar bandong ba kani ga biggest mistake na kani doktor sen ba tahap syukriang lemu ya ki kot slah bak tidak peju kita ki bas sedikit hajing isali ki apply bas ke dia nak suppose nam ka asna te borok kata apply telada apply makenaru kade bendon kaput odaru hade gini sendan wa takut odaru lalai kasi itrashnam lalai kasi ne goro ulai apply bak sedikit hadin abna laibna sobna sabna kipane takut odaru te belai kin ai kun khat long kun khadu tangni mun kasi so ko gi galong liang ban ngam la ban pedang tinggal perso syaga minister bagi minister kokula bagi sakmi dia marmar rekam bergaliang juga sang as aditi ju ikut Islam belum tarjamia dagba yang pak sarkar saka minister ju sosial bagi kami beli akam bat ingat ba ka hok trong itu kisamla ibadah hok banjo kam de banjo pemtang data om tai kita ban kini ka hok trong kisamla kami ju andai ngila keren ya minister kalong wat ya gitu giba isu ya gitu ka profesional permanent resident ka turu ka longga kilap ya cuma dai maktab besar hab ngat ka stop agalian ka minister ka sa ngakren ba ni keren ni kanu ko open banlet kam ni haban bis kumno ubarat ulo hajram bat khamhe ulo hapo kamar ko open ni kamre tam taw dokhar le ya boro to adai fasi ne doro munro kat kom ki max tiyo le komle ak iba kadon ne chindak ban lada kini ki anut khasi ki ban don hok le tiyo ko open bitri idan po kaniga asti resto khasi di janja kapan iba ki blok di armut pari khasi bakio bade benjo tinggal so bane kada sebentar bi khangla itu ki samla ko de hok banjo le galiang tu seng la kran basai ad kalong transparent ben khot akum berti badai lana kel jelong sa tu leng iba kadon jigile butu na le pat leres ki la kran sai khamtam gi kan kong baik ba su thu ka kam ka long terki ba long smet bat ke poi ka notis ri kolong ba di itu kolong terki chokla hari kran mai itu di long daful ba ki Islam na yo tingi i hang start government bunu bekale ndai tang ka bai kolong ba ibom dei hok kim dei ben lek puli nak ha di government ai go biang kot Islam la dei manu loro di ben yo
ya kahok maka government la penbet nanti hak yang surat kelima lah. Kan orang kita kantam belum after tian dan put on hold. Marmar tajamit ingin sepak di tiar syu jumi di badang lum thok tajamit kat biyo la yo menen bak mentang nang yo syu pakai se examen dikani ke kam dai berkatang haka tong primri la yo prima kum on kong le mat mat museum pakai sistem immediate step ikini kuno belle pakai syong kamera bajing start do sota kuno belle nakam pakai jidawa jumi tolong tad ben re-examen di sesi wa lum thok syu kham tam di tot islam ma ni haban yo memintai hukum disubmit di pan ham irapan tersisa. Kawai one of the criteria today kalong ba you should submit a permanent residence certificate ba hinlang eligible pan apply ya kani ka MBBS state quota. Hendrai na paning kini ki khandai ngut iklam submit ya ka permanent residence certificate regi submit penban ke provisional permanent residence certificate kabalong valid tang live nai kabalong valid tang khanar nai government after 3 months kim they issue citizens of Meghalaya ke criteria ka permanent residence certificate not PPRC la PR ke PPRC kam untuk application JP kalong invalid ingin keren yai minister ru yang in sa shim action ni gani in sa agi details in sa pa sha ka government in sa pa media ru kalau kita gibrim kuan penmi kerteng menin itu gibriu nomor ngim kuan than re ke government hi ka pan tingin sa ai ke government gibriu ki ba mani ngim priang nomor ba keren ke cingkeren ru no officer wong hana ba they are still applying for PRC kidang apply ka PRC re mengi mentala dengi late class la dengi hapan submit ya ka mark sheet la dengi submit ya ka mark sheet ngidu class emang tu college ngimla on ai ka daw nong ba idang apply ya ka mark sheet ni ka original certificate ta abangi duna kawai ka dokumen kamun ngindu ban makiru kidi bandu ban kacik sisa ke bahwa waiting list ru kidan laingut arngut ki biang ikut Islam way pada ulong tentang uju tentang ka PPRC kidan ki bala submit PPRC ko lalong invalid kabala issue ho benaimi Julai kala dibenkut August tersebut August by the middle of August adi benkut kidang submit pada ya kani ka riu beniga kota ka pemerintah ti gitu kilo ki baka government ka dibenpet kanang bahadin habut menjat ti habai ni begitu ki arnut kasih kila kular wa kin kentiu na open kategori ilapan kermaru ya kajing ja house tam arjar arpau baka por ba ki alot seats ya ki samla puli ke Meghalaya banlik puli BSc agri ti ha tu kapor ki dan ki khasi ki bam yo benrung open category wana ki mark sejuki kilaya hab ba on merit list ki benrung open category to por agriculture minister ba banti dor ndo le kendu ba hang tu hibat ki officers ki benbek ba tu ki khasi ki oki no abo ka open category ba ka jaka ka jungki beda khasi jelis ayo rum no sarik argot ki khasi ki bodon na waiting list